Marita mbeta wa John Kithinji Thaiba ni MCA wa Nkomogond na chief whip wa Minority Party a Assembly ya Meru. Kwenda kumenyithia ntu ba Nkomo na ba Meru yonthe kwa jumla na Kenya bonthe na bambuko da bathikiritie ni ati thaa hii tugwitikiria twinthe nene Kenya na nyanthe yonthe kwina ugwati bunene kwa murimo uyu witwa coronavirus nondu murimo uyu yutambite na inya sana na yutamba na inya nene muno. Kwa hiyo kwenda kuromba antu ba Nkomo antu bamenyere na bora tukuru thirikari tuthikere nondu thirikari ni kwade batu tukucionthe tukathikira magicora tukwirirwa kenda tumba wikaria tutwingwa nondu murimo uyu murimo utakayo gwita wigongwa lakini antu batu twingwa tuyuka mata twawirita antu au wata kwate thiorongi urongi na kwate thiorongi ya story tukuthoma tukora kwa mundu mura wate theti antu kwingiri ara tengaminete na antu ukwingiri emwe na aramba kuthapa kwate theti murimo uyu kou ni antu bakura bakarenja tika bakura bakarenja kenda bathangika ikenda murimo uyu utabakinyire na rayo ri bare nondu murimo ukara utambone antu murimo gayo akwe kuya yuyonka na utitamba lakini omuntu agitawo aronge atangatangara au kuna thinene na ugwati bunene ko wanti bemenyere arangi nakuo skuru ni chingi thai na ana bonthe barinja lakini kinyana barinja gitumie kuinga skuru ikendana batikethire baisha murakina na barabangi urabambanya bo kutambi murimo yu ko kwenda kuruya cheri bonthe nabo ibamenyere ana ibakare nyumba na ndigitare nene obra tukamenyera mantu aratukuru thirikari no bo murimo uyu tukambo kurona yuo lakini tukara kuthia ta ura thirikari kuga umenye murimo uyu motamba na ibo kumenya wingwa antu betu ba Meru tu batu tore Kenya tutena facilities inyi chakugana chakumanyira mantu murimo uyu ko batu tukia utambi murimo uyu yamba kureta hasara imwe inene sana na ibo ndo tukwirwa tafadhali tuchingire ni nyumba chietu mweri umwe kana mieri ile at least thirikari omba kurona na murimo uyu no metwa chingira murimo uyu karugwa nayo lakini twandelea na tabito nacio cha gwita guntu umeyo karata thina kinya batu turi mbunge ya Meru wari tukwinga nondu kinya twi itonete ugwati bu bomanya tu omba turatanya thina turi abunge ba turi ya Meru au na kinya turarangwe ira twenda tu mbunge wari tukuthira nacio na ira itathira nacio nondu ngoitethira tutiga turamira au turamira una tukenda tuthia ta bura thirikari kuga na bura ntheo ntheo wita kenda turaka kwithira nyatwi twithira turi wati kiri batu twingwa kou ninkora bantu wa Meru na Kenya yonthe twinthe twithire twina kwimenyera kenda murimo uyu yumba kuthira haraka. Marisa jakambita wa Jane Kanana kaburuko ma Central Imenti na denominated MCA ndene nyumba hizi na kama endeleo chap urankomba kwera Meru narua tu kwa John Assembly nuntu ba murimo juju gwitwa corona na nkenda guriteita mantu jara aragwa mberene ati batu twaregete kwa John nuntu ba mbecha last week mushoni ko twaregere kwa John na tonere to John nyatingo tugekira wananchi ugwa no murimo jutajwa ari antu bari bakwingia na tona bati kongereka tona jatu safe lakini mwankana arua tukona batu murimo jurongerekere na tona antu bati safe na murimo juju twino gwatipo nene mono ankori ya Meru baikarie mono nya kurubara bagonkia twana bakathamba njara mbere bonkia twana na kinya na arantu bagwita maguru muntu akinya nja akathamba maguru mbere ya mama kinya thero tumba kweria mwiri chunthe nuntu murimo juju jurerigirwa no theru na nkiperaga turi amwe nabo tubakarite kinya thatu gwita recess itubakaritie na muntu na imenyere na murimo juju na wona muntu mugeni na muno ukaira nchokerie wananchi nkatho nuntu itukuigwa mono ibakwithira bakaritie batikona muntu ba suspect muntu ibakuringa report amba chokerie nkatho mono. County Assembly ya Meru recess ya ntuku 33 na members dibethirite baina interest ya kwithira baina recess for quite some time na itwaritie nyambere tuta recess itwitikaniritie inya mutongerie tanturene aito create panic aita kwithira kakaura kire antu completely ethire inya thimu bate kumba kwaraniria nontu at the end of the day
atongeria barabara yo baringiri kura kwetha we member of parliament, we MCA, we governor, we president, na itebira bingi bithera birio bando we na mandate ira werwe inya kwina murimo yo corona kana mirimo engi. So itukuri antu betu turi atongeri twithire turi antu bakwa antu betu bara tutongeretie hope. Itwithire twetethera kina county commissioner wa Meru na ministry ya health kiwakikisha kutina orongo bukumbo otambua nontu antu bamwe bomba kwiya bakambiriria osturana unnecessarily na tutikwenda antu betu bomba osturwa itukwenda precautions cionthe kana mantu yaria yabati kubwithwa kenda murimu yutete na mbere otamba yaomba kubwithwa lakini antu bati osturwa nontu tukeostura antu kwi bomba okwenya ni ostukaki inya mtu ate wati murimu aikwa ikora tu kidogo na akora mbu enya mbere akambiria kuthwania mbu enya kwi murimu yo amwatire. So information ni kwenda itabura kubati ora thirikari kuwa tafadhali tubwithio nontu murimo yo kuringana na ora tukwirigira i murimo temporary yoaita yutiantu bendelete na shughuli chio na bungi na buo tukeya kumeneria muno atongeria betu bakikanisa mabatire mapastors na barabangi batongereti nya dini ya Kiislamu uni nkuromba ndi mutongeria atongeria bonthe ibawe gitio. Bitagwa Joy Karambu Muthogi bithera ndi mwakilishi wa Kisima ward ntura Shaburi kagita gaka turi na kwithikira kana turi na mantu jaja kuthithia uria thirikari Kenya gutwira ya kwamba tukare twikuraja 1 meter tukenda gucokanira mwe nontu kiki gikureta murimu juju nontu mtura bugucokanira nwe tukumenya kethira naje tukana ate aje tuko itukuromba antu o bakare ba space na especially da iji skuru shira ingirwe itukona twana twinge muno tugishatha naja taunine bamwe bageta kura mubira itukori nya aciari ibakariana ana bakaumara kaire gweta gushetha mibira bakare nyomba ciao muciari na ingire mwana uria kwagirite kinge kirende ngenda kuga inkuona antu bara bari bandiki naja mawene ibarungikite ngugi antu baba inge mono especially Timafro Bloomingdale Triple A Siraji PJ ibarungikite antu nontu bariuga batena gontu wa wikia mawazao ko itukuromba antu baba uria barungi kwa ngugine ibomerie bakeja gutishitonyithia mantu neja mathuku na nkuruki nkiromba thirikari yetu nontu bakuona situation iria tonyerete antu baba ni antu batithire nya bena muthithu jura bwekete jo mwingi nontu mbeshira bari agwa nini mono itukuria thirikari in future kana ara twitirite kukeja kumbe kana buru ibonera bombikia gutethia antu baba baretere kinya irio bya msanda nontu bakethira bari na hard time baba inge bari na ana na baba inge bari na kinya aciari bo bara bakaraga nabo nture ni cia naja kwanda wa maua.